Onchumuligereria na ukwani andonsi ya sobereta semarogoba yabono chinga kichina ngo kwaligania semesa ya mangana Amayia Ensa Eyemo yabono marogoba inyargo kumanyikati ya retu abereto go kwaliganiria kurwa semambi ya lengentambe kachinse chiga ekero ya Ensa Eyemo aseri boani nchiko go sansa muranira aitu abereto kwaligania ime na isiko yorogongo rwagusiritu konelia Jumamosi stariki 14 gatano mwaka bw'ikiri bubere na merongebere nebero inyerebono amangana siasa ni gabere kubwata nsekare kiri omubwazimio 1 Kenya banyarire bakoboli gwako aneke bunankora libale omokonyi obo na boni gaseti tukulia lero omokonyi onaboigo orumurwe kyama kya UDA oyore omurwa omubwa Kenya kwanza abagakoboli gwa anyare gakoralia ningo gochikobo omokonyo ya asobo chorio bonene buli busime ya Mombasa ekero maikisonga ikira noro nigobono chiburo buru cyanyara chiko nekiwa ayo amo na yanda mange na kwaligani tumanya senchira yobo ikiranu olitoko bwatera nere cross umuntu wimanyereryo igakoro kwa Joshua Auta injiretera nenkoro kwa Vincent Onyancha. Abana siasa kurwa sorgongo rwagusini gobono baganiriyo bocholi bole bosi okurwa sentere yo bwasyo leno bwasyo kuwanchirya konde wansigo tayo nigo chenga kiye abana siasa obanyare bakoboli abana siasa bande bali bakoliye birugo byoburai kane kibunango kora bale siasa chia basenchera yo mulembe nigo baya kuana yekero baikira nase kanisa ya ragogo PG yo gotoka se wodi ya Monyerero hase bunge ya kitucha cha North Meye County ya Kisii omulike Ndemo Steven nigekera na senseme yo na gotwaliganiriyo roboti rokobwatia. Asomo yegoyo gatia baraiva sasa baikirana no mujumbe wa kitutu cha North Jimmy Nuru Angwenyi etimu ya Jubilee County ya Kisii Eyemo na Chris Obure William Baka Omingo Magara Paris Bituon sario gatia baroneri banda bange bebirogo ao siasa chie bunge ya kitutu cha North nigo chagendere gugatia baroneri bamererete amatekero gekyo gati yabo Jimmy Angwenyo Jubilee Geoffrey Asanyo ODM na Don Bosco Nengaro some matayo isano nemo ekubugo 12 Kaenaka umungolera osopere Biblia Ote isomere bunge agasomera agatebyo yo akorera bo agasomere bukuye bateba ya korera bo tungwakarira bobe mwabere ene nona ari ndugo ya nyamokenye garan komentari nyomba uche korba igoro egere garati mogete igoro aria unyakwa ni sikari kango korera ingeno montore very peaceful ingeno moliswe kanisa manyeta majiko na ndite getiyo mana muntu abarwaniriri bebirogo bie county ya Kisii na barabunigo baruchira chogo kini Kisii baise ko eguri baga bwase barari siasa chomorembe kogendererigu. I want a peaceful campaign, very peaceful. And twakwa nesa aliye kwa ngaringa we shall have a peaceful campaign. Twa county ya Kisii tufanya kura kwa njia ya amani, tuheshimiane, turuhusu kila anayetafuta kura aeleze sera zake. Toiwane tokore chikure chomorembe Ama tukeme 53 na 52 na ratigere go ikasobo chorio bonene kuripotire taseni kia Ndizi TV Elietaliane Ndemo Steven Biyamono omurikito Ndemo Steven nasorobotirwa senchira yobo ekirano gotikara boiga samanga na lengete na siasa omurewe kyama kia usawa kwa wote mwangi wairia oyibono boigo koligie ekirugo kyobore wense nega amocholire oyo mokuru asorongo rwagusi Alfayo Nyambo elikobo mokonyo yaso koligie ekirugo kyobore wensa sobo cholyo bonene bule bosio onyambuka ukwana maiga yogo choru no mokonyo ye oso mokonyo ye mwangi wairia sobo
choria bone bole busigwetera sekiame kyo usawa kwa wote nigo nyambo aberga koboria abamenyukurwa sorgongo rwa gusi kwane kibunanko mwakira bale chikura mwangi gwairia asobo choria bone bole busi banyare kubwaterana nere asoko anike nkogera abale ense ya Kenya onyambo chinga kyo chini government rikagote yauna mwangi gwairia nere bieko nyare konyoregesa ku kyomo gusi asoborai anene ekerogo kyobo konyo burai wense nigabure bagusi kubwaterana hamo na komwachikura chinyinge anene kurwa sorgongo rwagusi yo mendasi kwabe tambia mono sana wakirambia mono asogo tegerera lero emambia lero nyasaye nato nyirobne jami yo mugusi inje ko kwana nkuru qualify otuke aka omotengecho imanyete abantu bande abange baita bagusi mo manyete chinga kichanya saya kero chekire onde tayo rachiteneni omosike okoligia obonene bwa Kenya buno murais mwangi gwairia ase chama ya usawa kwa wote na anchore mambia lero buna omokonyo yo kabere useo deputy president of the Republic of Kenya omosiko tuke egasi yuna ya nchirana no bachori obuna bwa nchirana ane ngotebia mwangi gwairia mbia mono sana inyoranga mwangi gwairia yakura secha bianene ya Kenya nekere nyombene na ya amuire ebintu gocha mahati go bigo truboka asoboraisi mugusio minta sotegerete manyanga obachori obu abaschuzi ase chama chikweroka chinene mbali mugusi tayo isiko ya usi oinyorwa unabona ikanyorovi kende tikeyo giacha asomo gusi yo tuatigara bosa paka tugatigara chintakana lakini nyasaye oinyoire David ochiro morigiri insa aliyo nyorire cha miyomo gusi eroiga tuabekiru number 2 asoko ligyo banne bwa Kenya mwana minto abantu baminto bategererete igonko basaba tubwaterane naintwe twakachikura so bonge ochiase mwango weria osasu mwana mino tuke ende totoka se MS yo make decision cha Kenya ebintu nebingi bunabona byasarikire ninchenyore bagamba tebye unabona reri yare wetagusi mumaitase ya eta unabona chipara chiri cyari kurukurusirare cyabona tuwetagusi kime cyumuchito bomanene no maitase cyetire bono ninche batebi bintu buna bisaregete abagusi babo turuki gasimbale mbali myake buna gocha muroche no ena bali batuteneta banene bono igamuroche buna bafinyire no ukwana basinyire ya sawa toire na basi ya bene koba namba 2 sense ya Kenya tuake chikura tumanyete nga nintu tokwerwanira bia mona bantu aminto na gotigana na mangana siasa torigereria mangana rengete chisemi koligereria ase skuru y'abamura ya Origo iyo gotoka se constituency ya Karuchonyo imeye county ya Umabe igomere banyora matemo aba KCSC ayo na bete kagotinanigwa maiga yabande konyora matemo ayo omwako yoiga injirobone skuru eyuniga matemo aba bete kagotinanigwa asoko kagero kwebwatira nebikole bitarenge bironge asa matemo KCSC y'umwaka bw'chiri bubere na meronge bere noyomo na nigomerio yobono banyorera amatemo ayo aboroki go isaransa ta amatemo ase skuru ya Origo yaba murego toka se county Umabe nigo barenga aboroki wa chimisano emerongende na kyanda okubwatikana na amatemo ayo bagakora ligwa nigo bono aboroki wa chimisano emerongebe no yomo banyore grade ge C+ go chigoro aneba go chiwanchero kogenda ase chi university nigo botinde bwe skuru yo bagokera amatemo ayo awasa aboroki wa bonsi bagokera gosoka kwa amatemo ayo abere gatene niwe asegeka Ikaba Kakosoka. First and foremost, on behalf of the Chief Principal of Oriwo Boys High School and the entire Oriwo family, I wish to take this opportunity in a very special way to thank the Ministry of Education under the able leadership of our CS, and also to thank the Kenyan National Examination Council together with the Chief Executive Officer for fast-tracking the process of releasing our results that were withheld when the rest of the results were being released on 23rd. There has been a lot of anxiety on the side of our candidates of 2021, together with the parents, the teachers, and everybody, all the stakeholders, that the candidates of Oriwo 2021 did the examination well, and even though the result was withheld, finally it is here with us, and we are happy of the performance that we received yesterday. We had a total of 549 candidates,
out of which 521 have got a grade of C+ and above, meaning they are going to university direct. That is a 95.1% pass. We only have around 22. We have 28 who will not be making it direct but qualifies for the courses, diploma courses. So we want to thank the parents for their patience. I want to salute the candidates of 2021 for making us proud. I want to salute all the teachers of Oriwo. Na boigo kuligireria gendete gukorekana sensemo ya siasa mureweke mageude murera murodinga haseri tukolia lero nigegora bene abisia sorogongo Rocosta abiseyo ni gobanyeroka Azimio Center ira chikuligireria na gwekirania bokorere asenseme yuekero kilibagendrete kweligire chikura asensemo ya coast ebono lya lengeli tukolia kane boigoli tukolio mwerio ekerekeria Azimio 1 Kenya babere bakoendra ne chikambeni chiabo asenseme yo na nabo raira kwana kurwa sense meyoni gata una ekia magyaudi nigo kendrete ko iremeli asensemo ya coast nigo baya kwana ekero balenge asensemo ya Mombasa ekero bagendete we yakerekoko maiga yo kole tara yawe ya matukane lituko lya lero. Nimekuja hapa siku ya leo kufungua hii ofisi yetu ya Azimio wa hapa Mombasa County na Pwani kwa jumla. Tumefika hapa siku ya leo ambayo kwa leo ndio siku yetu ya mwisho kwa ziara hii ya mkoa wa Pwani. Tulianza siku ya Jumatano kule Tana River. Alafu Alhamisi tulikuwa huko Kilifi County. Jana siku ya Ijumaa tulikuwa kule Kwale County. Leo tuko hapa Mombasa County. Bado tutarudi kwenda huko huko Lamu na kule Taita Taveta. Lakini sasa tayari tumekutana na wale makandidates wetu wa hapa Mombasa. Sasa tunaelekea kule kwa ile mhadhara kule. Wengine wanasema inaonekana ati labda ODM punguke na maarufu katika Pwani, ati Raila anaonekana nguvu yake inadidimia huko Pwani. Mimi nataka kuambia kwamba hiyo sasa tumeanza na tunaongea na watu wetu. Tuko na agenda kamili hapa Pwani. Sisi hatujababaishwa na kitu chochote. Yale ambayo yamefanyika ni kwamba kulikuwa na hasira kwa wafuasi wetu kwa mambo ya mchujo ambayo yamefanyika hapa. Lakini hiyo kidonda tayari inaanza kupona. Na tuko uwanjani hapa, tutapambana na watu wote ambao wamejitokeza. Wale wengine ambao wanakuja hapa kujaribu kuhadaa watu wa Pwani. Wengine nasema ati mimi nitafunga poti, nini, hayo yote inajulikana wao ndio walifanya yale yote ambayo imedhuru uchumi wa hapa Pwani. Sisi tuko na sera ya kufufusha uchumi ya hapa Pwani, kuhakikisha kwamba kazi zinapatikana hapa. Asua hapa kuona ya kwamba hii mradi wa SEZ Dongo Kundu inaanza kutekelezwa mara moja tukishika hatamu ya utawala katika taifa letu. Mengi tutasema kule uwanjani kule kwa mhadhara. Shukrani sana, asanteni sana. Na boigo service yabako ikogura senseme yume ya county ya Mombasa mu governor wa county yu Alasan John ni gane kyo kugura kwa bisejo asanyaraga kuboli abwatani wa Azimio 1 Kenya ko ene kibunanko bwatera nabale asoko nyara kumoligerera murodinga chikura chinge kurwa sorogongo rwa Mombasa nigo chinga kejo anyaraka gote yabuna egangane yo bisejo no kubwatania abaliane bako koboko mu Azimio 1 Kenya. Ofisi ambayo inaitwa Azimio Center of the Coastal Region. Ofisi hii ni ya coordination na kuleta watu pamoja ili watu waweze kufanya kazi kwa agenda ambayo Azimio inaiweka mbele. So hakuna mambo mengi hapa. Kuna viongozi ambaye wametoka kutoka tabaka mbalimbali ama vyama vya kisiasa mbalimbali na viongozi mbalimbali. But the main purpose of our presidential candidate visit today is to
officially opened this Azimio Center for the Coastal Region. Na go tigana na yo toligere boigo amangana alengete na siasa chiburaburu ni go chaine kiwa ase county ya Mombasa litukolelero maiga yo kabero mugavana we county ya Nairobi Mike Mbuvi Songo watema go ikirana asomo je gabu Azimio One Kenya lokolekana senseme yo ya Mombasa seri tokoliabo lyo mwelyo kolengana na Songo oseniga mawa bakirana senseme yo barokana ko murutira songa magena ekirate magoso anegali yego ika asabara ibale gukwanira egento kyana kyechiburuburu asensemeyo engana yabage kuragigwana gokanwa bokongu maiga ya Songo gotema goswane chinguru asensemeyo Songo nigakuligie kero kyobo governor bono imeye county ya Mombasa wetera se kyama kyawaipa ekibo igogeko okoboko Azimio One Kenya chigoso kwa ego cha sensemeyo karaboni igankura manyekana naseki egento nabo kyarokana gokanwa na bali batende tomujigo yo aseri tuko lialero. Umeenda State House. Itakapofika huu mwaka wa 2022 tutahakikisha kwamba tunakupeleka State House. Kwa hiyo baba, karibu Nyali. Oe, magari hapo hapo tafadhali, hapo hapo zuia magari. Sasa gari enda wapi? Oe, magari singebaki hapo. Hizo gari zibaki hapo hapo tafadhali. Gari zirudi nyuma bana. Haya. Ana Sonko anaja gari kuingia nayo, gari yake rudi nyuma. Irudi nyuma tu. Na chinga kie yuagenrete ni gumre wiki mwaki anage Kenya Martha Karua bakagote babuna ekero kilreda Murodinga rachiko choromo konyo ye ere aiseko bata chorwa wika tigalegate nete no mubwazimio One Kenya choruta chorwa buna omokonyo erera Murodinga asobo chorio bonene bolebosio nigo chinga kie chikarua arokanaga ko mochege kolekyo kyumurayo yote magosoa negali goikasa bare bare gokwanira egentate birenke bwenereti no nabo nigo Karua anyarega kubulia menye bensemo ya Mombasa kone kibunanko bwatara na bale asobekirano eliko nyara komoko boko murebweke muge ODM Raila Murodinga sobo chorio bonebole bosio abayiga sobo gale kubwatara no mubwazimio One Kenya. Lakini niseme kitu kimoja. Jameni, nimeshangaa sana. Isipokuwa mtu ambao kichwa imeruka. Ni nani anaweza kulete gari kupita kwa watu? How? Ikiwa wewe si mwenda wazimu, unaweza kupitisha gari kwa watu namna gani? Niseme namna hii, heshima si utumwa. Na yule angekuwa anataka kuongea na watu hapa, angekuja kwa heshima. Na nataka kusema kwa huyo mtu na simujui ni nani, shame on you. Shame on you. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga si mtu wa kuchezea vile. Vile tunakuja hapa ni kuongea vile ataendesha nchi yetu ya Kenya kutoka tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu. Wale wengine walikuja hapa uongo, kumbe hati walikuwa wanasema kina mama mboga watakuwa kwa serikali. Niliuliza, jameni, Musalia ndio mama mboga au ni Wetangula ndio boda boda? Wakasema ati BBI tulikuwa tunataka vyeo, na ile wamefanya juu wameleta nani kijana kuingia kwa serikali hiyo. Shame on them. Nyinyi muko na akili ya kujua hawa ndio matapeli. Ni matapeli au si matapeli? Tumalizani na hawa mapema. Tarehe 9 saa 12 Raila Amolo Odinga.
Na boigo gotigana na siasa chirengeto mu bwazimio wa Kenya turigere kurwa sensemo ya Kenya kwanza na lyabaga kolekana selitu kolia lera obwatani baje rigathiga shawa nigo bakorokorobekana bakugania omokonyo murebense William Ruto joboigoro muraibo mu bwa Kenya kwanza kone kibuna nkomochora bari rigathiga shagwa asobo chorio bonene ose wachiko mokonyo ye asobo chorio bone bochio kolekana umutinyo gatano na gatatu mwako yega buchiri bubere na merongevere nebere aniga gochekere kilio mu bwa Kenya kwanza baire chikambeni chiabase county ya Kakamega asino na boyabirige kuganyererwa goseruto ngonyarare komo choro mokonyo ye lituko lya lero inyorobuna lituko lya Jumatatu alitrabesta likichomwa eliyekerekeli bali bonsi bakuligie birugo by'uburayi wense obwante ko bwatoka maliyeta y'abakonyi babo gochaseke mbekyo bochori nechimbibe ABC chinga kyecho mu governor we county osoyo koligie kerokyo bo governor se county ya Kakamega Cleophas Malala nigabaga komochora omuswati Petriza inyangala eliko chikoba omokonyo ye asobo chorio bonene bole bosio gati y'abasubati kurwase county ya Kakamega bayigo barabarai nigo batebire buna ekine kiorokererie kiya maiga ya Cleophas Malala komochoro muswati kobo mokonyo ye asobo chorio bonene bole bosio nigachinga kecho bate abuna samatuka mange anase serikali ye county ya Kakamega abasubati nigo babere bakonyoro mu chando monene asoko ligie birugo by'oburayi nabanyene birugo ase chiabisi okoliembere mo yaberega sienkongo kubwatekana buna abasubati babere batari kwa gwali bagali okolemeremo ase county yo. Leo hii mumeweka historia, mumefungua njia ya uongozi wa kina mama. Hebu tujipigie makofi. Daktari Mama Beatrice, furaha yangu ni kwamba hawa wa mama wetu wamekuwa wakitumika kwa muda mrefu kama voting machine. Wakati wakimaliza kupiga kura hawaoni matunda yoyote. Hawa akina mama wamekuwa wakitafuta kazi, wakienda kwa county government wanafanyishwa interviews na underviews. Wakati anapita interview akikataa mambo ya underview ananyimwa kazi. Hawa wazee Mama Beatrice, hawa wazee ambao unaona hapa leo, wengine wanaogopa hata kutuma wake zao kwa maofisi ya wanasiasa kuomba basari kwa sababu ya yale masaibu yanawapata huko. Na mimi nina imani kwa sababu tumepata uongozi wa wamama county government, hawa wazee hawataogopa kutuma wake zao kwa sababu wanajua wake zao watakuwa safe in the hands of Mama Beatrice. Mama Beatrice, mimi nina imani kwamba utahudumia watu wa Kakamega County. Saizi Tanzania inaongozwa na rais mama kwa sababu alipewa nafasi kama naibu wa rais. Leo ni rais wa Tanzania. Hata wewe Mama Beatrice, nina imani Cleophas Malala akimaliza miaka yake 10 atakuwa amekupatia nafasi kuwa gavana wa 3 wa Kakamega County. Cleophas Malala, wa mama wa Kakamega County, tunakushukuru sana na tunakuhakikishia kura ya wamama wote wa Kakamega County tunawenda kuweka kwa kikapu moja na gavana wetu atakuwa Cleophas Malala. Hebu nione kura ya Cleophas Malala. Na Regional Commissioner kurwa sensemo ya Rift Valley Mahali Muhammad nigata bireba bekiremero bili saine bune board ne committee eteneta mangana yobolendi elikone kibuna chikura chirebose chiyo koleka no mutinyo gatano na gatatu ngoko ruchire asenchera yoboronge na boigomorembe kone kigungo tokora sobo choryo bobole bosio niganyarega kubolia bana siasa kone kibuna ekarabaganda siasa chiabo na woyakereko kone chikambeni chiabo chinsemo bana kibuna mbali kokwana mangana akabakago otorana omurembe chingakie chimahali muniganya rega kobolia abasai na boigono ndobwensura chikutume kwa sokorda chibura burum na chiko imokelege tambokerege tindi kolengana neli chiko na boniga berega kobolia chinyomba choba lyako ene kibuna ekeroba ko irukia mangana aboko ya arengete siasa kone kibunango koraba balebo batali wanchereria elimba basegosegeta na gotorana omurembe asense ya Kenya na umali munigate birebune serikali
yabekire merobere isaine elikone kibuno bocholi boli bosio mboli gochi gutwara buraburu chinde chionse namba ikira nibiri biganete elikone kyomolembe nkone kigwole asobo choli obonene boli bosio. What we call a regional multi-sectoral coordination and collaboration forum on election preparedness. It is actually coming out very clearly. The issue to do with hate speech, incitement, that is one area that we are very keen as a committee, and I will make sure we monitor, including and mainly our social media. You know, we have a very vibrant social media in our country because of the liberalization of airwaves and all this, but we are also telling Kenyans, particularly our youth, to be very careful. They even fake persons' accounts, send wrong messages, and create unnecessary emotions, so that they wipe emotions and whip emotions to bring unnecessary animosity among the various communities. We also want to tell, just as an observation, that once in a while you have also seen the media partly being biased. We cannot accuse and condemn the entire media. We really want your support, because as opinion shapers and as a channel of communication, kindly let's have balanced reporting. So biased media reporting and misinformation can easily ignite conflict and election-related violence in our country. As a government, including deployment of special units, well-equipped, the NPR now in their hundreds, we have agreed that the government is going to deploy all the resources at our disposal. And that's why we are saying multi-agency. The various sectors of the society, the security agencies are all there to team up. So we are there to have what it takes to make sure we have a peaceful, credible election. Na umurai wekiama kia pa ikimanyekana tabuna pamoja African Alliance boigoro mugavana we county ya Kilifi Amason Kinge ni gobona anyare kagote abuna omubwazimio wani Kenya mboko nyara go ikirania magendero anene asorgongo rwako siniga ya kwana ya kerekeria zimio bale gukura itaro yabo ime yensemeyo ni go chinga kiechanyare kagote abuna amange ni gata ikiraniti gwe inse ye kiama kia ODM amaega ya barabukwe bwata no bomobwa asobo chori bwaherete abwase Kingi atebire buna niga betega koligeria Raila Odinga chikura chinyinge kurwa ase ensemo ya Kilifi niga atebire buna abaraya banga ensemo yaba MCM na babunge nigo barwete kurwa seke amagya ODM kolinda Raila Odinga tabeti koiraniyo koboko gochi ase ensemo ya Kilifi aniga gocha maiga ya Kingi kwerusia kurwa somo bwa Azimio One Kenya ekrabete kago swa gocha somo bwa Kenya kwanza niga atebire chinga kichibono no kubwata na omo bwa Kenya kwanza na ubaratori ya Rogongo rwako na boigonene county ya Kilifi. Amekuja hapa wanasema kwamba Kingi has betrayed me. Lakini ukweli ni kwamba ODM Mzee Raila Amolo Odinga has betrayed the coast region. He has betrayed the coast people. Mzee alikuwa wapi? Kazi za Kilindi zinaenda. Where was Raila when our sons and daughters were losing jobs at the port? Where was Mheshimiwa Raila Amolo Odinga? Is that not betrayal? Ni usaliti, si usaliti. Hii Kilifi hii ndani ya kaunti 47 hakuna kaunti iliyopeana viti vingi vya ODM kushinda hapa Kilifi. ODM ilitufanya nini? ODM ilitufanya nini? Kilifi imekufa na wewe. Kilifi tumekupatia viti vote. Hatukuuliza mambo mengi. Kiti kimoja tu mzee. One person. Mzee akatoka hapa akamchukua ndugu yake tumbo moja. At the expense of the Kilifi people. Ni usaliti, si usaliti? Halafu anakuja hapa anasema kwamba I betrayed him. Mzee, you betrayed the coastal people. Na safari hii tarehe 9 mwezi wa 8 hatuko nawe mzee. We are not with you. Huna huruma mzee. Huna utu.
Huwezi toka huko useme kwamba Pwani is your bedroom. How? Mzee, we want to tell you, we have rightfully occupied our bedroom. Mpwani amechukua pahala kwake. This bedroom unakaribishwa. Sitting room. Omurai w'ekyama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ngati yabali bamereta mate ekerogo ky'obukonyi omurai bwense gwetera somo bwazimio 1 Kenya nigo chinga kecha bwatana libako okoboko ekyama kya Wiper bono banyarre kugania omurai w'ekyama gya ODM Raila Odinga kwaneke buna nkomo chorale Kalonzo buno mokonyo ye oyekalitu kolia Jumatatu ekero chukubwato kamulita kuchaseke mbekyo bochori ne chimbebe IEBC nigo chinga kecha bwatana bwatere buna onya Kalonzo taliko chiko chorwa buno mokonyo Raila Odinga ni gobono bagochia kumubetereri elianyale kwa Russia somo bwazimio 1 Kenya na gotena buna independent candidate anade tenene na kuligia ekero kyobure bwense ni gona boy gobagochi kumubolia Kalonzo achoro mokonyoye asara tenere bieka na kuligia ekero kyobure bwense onya taliko chuo chorwa buna independent ose buna mokonyi Raila Odinga asobo chorio banene bule bosio. Nataka niseme wazi mchana wazi, mtafute mtu wa kuchezea sio Kalonzo Musyoka. Michezo ya banya na paka hiyo tulimalizana nayo kitambo sana. Kama Kalonzo Musyoka will not be the deputy president wa Raila Amolo Odinga, then Raila Amolo Odinga will not be the president. Tuambiane wazi na tuambiane ukweli mchana. Sawa sawa. On Monday, all the presidential candidates wanapeleka majina ya their running mates. Kama jina la Azimio 1 Kenya running mate atakuwa Kalonzo Musyoka, basi sisi kama wanachama tutapeleka jina ya running mate wa Kalonzo Musyoka. Mkimuonyesha madharau, basi we will run Stephen Kalonzo Musyoka to the wire. Chinga kiechio Kalonzo ni gatebire buna ekero alenga sobora ekero wabwatana ntana mwe Kibaki ni goba ikerenetia mange ka ukwana kurwa sense ya Taita Taveta maiga yo koleta ya bugoro kurwa sense ya South Sudan abwasa este kubwatana na koleto mulemba sense yo Kalonzo ni gatebire buna ganga ya no kurwa bokolede abo igona gandrete kunye bwatsi Azimio 1 Kenya sobo chorio bone bole bosio ni gobo igatebire buna na abwane tabo yogochoro buno mokonyo Raila Odinga kubwata kana buna obera serikali ya senga tambe igamentire buna onye kabwate ebirengo byo kubwatania ensi ya South Sudan igota gosinywa komokonya Raila Odinga asobo chorio bonene bole bosio. Na ndio mimi na Mheshimiwa Kibaki, kama hamjui hiyo, tukaweka bidii kupitia shirika la Danida tukatoa barabara kutoka Voi mpaka Taveta. Kama mtu ajui hiyo, ujue Kalonzo na Kibaki ndio alileta hiyo barabara. Lakini kule Nairobi kuna umuhimu watu jaribu tuone vile tutatatua jambo hili la nani atakuwa mgombea mwenza wa Azimio la Umoja 1 Kenya. Kwa sababu sasa inaonekana kuna, ukiangalia unaona political turbulence, lakini wa Kenya msifadhaike, haki itafanyika na ni lazima haki ifanyike mbele ya Wakenya wenyewe na mbele zake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo yale ambayo itatokea mtajua, na tutakuwa katika mstari wa mbele kuimarisha mambo ya kustawisha uchumi wetu. Umaskini, na ndio sisi wana Wiper na 1 Kenya Alliance pamoja na Azimio tukasema lazima tuondoe mambo ya karo ya form 1 mpaka form 4 ndio watoto wa Kenya wasome. Nilikuwa nchi jirani ya South Sudan nikijaribu bado kuwashikanisha angalau waunde jeshi moja la kitaifa. Imagine Kenya, tunajua Kenya Defense Forces, lakini pale South Sudan kuna president mwenye jeshi lake, kuna first vice president mwenye jeshi lake, na mimi kazi yangu ni kuwashikanisha. Ndio mimi nasema jameni, kama Kalonzo anasaidia South Sudan, nawezaje kushindwa kumsaidia Raila? Nawezaje? Kwa hivyo kuna shida.
Munjumuligeli nyirabuna nikogendete kutengera yonse kwetera Ndizi TV obwansu bwomugusi wekaweka chinse chia Michael omurai wense ya United Arab Emirates UAE oyibona bakagusire omwabwaye aboli tukolegoro nega ainigwa ali tuko lyalero oyomanyakanete buna Sheikh Kalva bin Zayed Al Nahyan nega bakakoni guli tuko lyalero asensemeyo no nabo niga abereka koba omurwaire korwa omwaka bw'ekiri bubere na 14 na nega bakagusire omwabwaye yose gabete kagusire omwabwaye litukolegoro asaba agakonigwa alituko olyalero igono inababwatani baikira na senseme yo asesiko yaye yo mwelyo eyo yakolekana asense yo ya United Arab Emirates igabeteka kuiboro mwaka bwoli bweye mochimi ya kiandemeronge netani tato na nigasireti umabwaye kabwate miaka emeronge 5 nebere netato. Munjumuligeri nyirabuna onzi yango etera Ndizi TV obwansu bwomugusi kolende buna botambe sitaliki bune cyalero omuti buno yolere gente kiyago sekebe nkiyabete kego kolekana rero buna sitaliki 14 omuti nyoga 5 omwaka gete oyibono tora ligereri omwaka bwoliwe mu 1990 no yomo 1991 sitaliki 14 omuti nyoga 5 egente kamungia kolekanete asense ya Japan maiga yechigali cyumuliro ibere gotumwa na obosio asobosio ekireta abantu emerongene nababere gokwabwabo nabantu bande chiminye gotigoro chinkoma chintinde ekine gyakolekanete sitaliki bune cyalero sitaliki 14 umutinyo 5 kolendo mwaka boli bwe mu 1990 yo mu 1991 igo chigali ibero no chumuliro cyatumane tobusi asobosio asense ya Japan abo abantu emerongene nababere bakweta abwabo nabandi goitani chiminye bagatigoro chinkoma chintindi wekirabo nongo yakero musumali mwancho muligerelian amangana amajya senchira yobo ikirano Ensa Eyemo yabona maragoba olitwa bwatana yakora somuntu imanyereliye gakoro kwa Joshua Auta abekora sense mu HB cyamo neliyo geto bata Petronira mokera buna botambeli tukuneliya Juma Mosi ritukuneliye keumbu chikoraga chinse isato cyabo tuko Omerna John Kebati anyara okumanyia alegenda tugwateka imenisi ko yorongoro gusi yakero bayigara chigotwara omugeni kura sorongo turogusi ane kumulekera mangana siasa asomurobelyo bwekeumbu tumerane litukule Jumatatu mna wotamba SMS ya mangana majya kule ndanki 12 asomuro buli bwogesingeli terane Nkroko Vincent Onyancha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo elyo to bwikere gose otutare